U Bijeloj knjizi o budućnosti Europe, dokumentu Europske komisije iz 2017. godine, navodi se 5 scenarija, mogućih scenarija razvoja Europe. Jedan od tih scenarija su i Sjedinjene europske države. Hoće li se doista Europska unija razvijati u tom ili u nekom potpuno drugom smjeru? Pitat ćemo našeg prvog govornika, profesora doktora Ivu Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske u mandatu 2010. do 2015. koji će izložiti temu EU velesila ili slijepa ulica globalne moći. Profesor Josipović, izvolite. Hvala lijepo, hvala organizatorima na pozivu. Ponajprije bih rekao da kao možda jedan od najljepših trenutaka moje političke karijere je bio dan kada smo premijerka Kosor i ja potpisali pristupni sporazum i naravno 13. kad smo naše članstvo proslavili na Trgu Bana Jelačića. Ja to uvijek ističem, pa reću i sada, mislim da Hrvatska gospođi Kosor ne honorira dovoljno to što je učinila da bi Hrvatska bila članica Europske unije. Ali naravno pitamo se šta s tom Europskom unijom, je li nam ona zaista treba ili nam ne treba. I rekao bih da Europsku uniju gledam na Europsku uniju sa priličnim optimizmom. Mislim da već sada, bez obzira na kritike i slabosti koje Europska unija pokazuje i pokazivat će, Europska unija je sasvim sigurno jedan od najboljih projekata s kojima se čovječanstvo do sada susrelo. Ne samo zbog neke činjenice integracije i jačanja ekonomske moći, nego prije svega zato što je ona primarno bila, ostala i bit će mirovni projekt. Mirovni projekt kako kada govorimo o zemljama Europske unije koji čine Europsku uniju, tako bih rekao da djeluje i globalno. Danas malo tko Europsku uniju drži globalnom velesilom. Međutim, Europska unija ima sve potencijale da uz određene pretpostavke to i postane. Zašto bismo uopće bili velesila? Kažem mi, jer zaista se smatram europejcem, pretpostavljam i vi, i u interesu mi je da ta naša zajednica bude ozbiljan faktor. Upravo zato, ne zato što bih bio, ajde recimo, euronacionalist, nego zato što smatram da Europska unija u svojim temeljima ima vrijednosti koje su vrijedne čovjeka. Vrijedne su političke borbe i vrijedne su budućnosti. Kada gledamo današnji trenutak, onda vrlo često gledamo da se kriza, posebice kriza vezana za koronu, ozbiljno reflektira na imidž Europske unije, pa svi kritiziraju Europsku uniju, Europska unija promašila ovo, promašila ono, je promašila i to temeljito. Pri čemu apeliram na to da imamo jednake kriterije. Primjenjimo iste kriterije na Europsku uniju kad kritiziramo svoje vlade. Mi kritiziramo svoje vlade i kad smo dio vladajuće koalicije, posebice kad smo oporba, ali nikada pri tome ne želimo da nam se država raspadne. Dok kritičari Europske unije svoju kritiku, neću reći svi, ali jedan dobar dio zapravo poduzima s motivacijom da dezavuira projekt Europske unije. Kada govorimo o budućnosti i da li će Europska unija postati Sjedinjene europske države i da li će postati globalna velesila, vjerojatno nitko ne zna pravi odgovor. Ja bih naprosto istakao da želim da se to dogodi. Zašto? I mislim da će se to jednog dana dogoditi. Nadam se ne u onim okolnostima u kojima su se inače događale velike političke, tektonske političke i geopolitičke promjene u svijetu, a to su ratovi. U pravilu je to bilo ili najvećem dijelu kao posljedice ili nakon nekih ratova, pa i Europska unija je na taj način nastala. Međutim, eventualna transformacija Europske unije iz sadašnjeg statusa u status Sjedinjenih europskih država je promjena koja bi imala težinu onoga što možemo nazvati tektonskom promjenom na svjetskoj političkoj sceni. Zašto vjerujem da će se ipak, vjerojatno ne za mog života, za Aninog sasvim sigurno ne jako mlada, da bi se moglo dogoditi, je to da zaista krenemo tim putem. Mogli bismo krenuti tim putem, ako ništa, zato što je stalno
i definitivno, bez obzira na određene oscilacije, proces globalizacije trajan i nema te sile, pa čak i se zovu Sjedinjene Američke Države ili Kina, koji ga mogu zaustaviti. To je, ja to gotovo smatram, nekom vrst prirodne evolucije, prirodnog procesa ljudske civilizacije i bez obzira na pojedine otklone, utilitaristički pristup, pa kad meni paše jesam za globalizaciju, a kad paše Kinezima onda više nisam za globalizaciju. Dakle, da će ta oscilacije ipak jednog dana pokletnut pred potrebom Europe da bude na globalnom tržištu, ne mislim samo na ekonomsko tržište, mislim na tržište ideja, tržište duhovnosti, tržište sloboda gdje Evropska unija, mislim, ipak vodi ovog trenutka. Dakle, da će na tom tržištu trebati biti najbolja. Jer samo najbolji opstaju i uspijevaju ostvariti svoje interese, na kraju krajeva uspijevaju doprinijeti globalizaciji ili formatiranju ljudske civilizacije u cjelini. Sad da to kažem, naravno da sam svjestan da postoje brojni opstruktivni faktori tome i da naravno nitko to ne može obećati, a osobno kao glavni opstruktivni faktor vidim jedno dosta prizemno načelo kojega se gotovo svi političari drže, a to je bolje biti prvi u selu nego drugi u gradu. I to je jedan od razloga zašto vodeće politike u europskim državama vrlo teško prihvaćaju jačanje integrativnih procesa i vrlo teško prihvaćaju da Evropska unija preuzima određene prerogative. Da je Evropska unija danas bolje integrirana država, Evropska komisija cijela, pa i rekao bih parlament, bi dali ostavku i raspustili se. Jer bi i demokratski mehanizmi nečega što možemo uvjetno nazvati Sjedinjene Evropske države naprosto na to prisilili. Danas toga nema i zato evo vidimo Evropska komisija i dalje lamentira o tome kako će riješiti krizu cjepiva i neko drugi je kriva je Evropska komisija, glavni krivac, a onda svi drugi. Drugo što će biti opstruktivno na planu jačanja ili formatiranja Evropske unije kao zajednice, kao Sjedinjenih Evropskih država je, rekao sam već, sebičnost političkih elita koji ne žele odstupiti od, ajde, relativnog, neću reći svevlašća, ali jake moći koje proizlazi u lokalnoj državi, u lokalnoj zajednici i iz nje. Dakle, naravno da bi s formiranjem Sjedinjenih država neke manje zemlje, vjerojatno ili lideri nekih manjih zemalja imali manje moći nego što je danas imaju. Međutim, u tim prelomnim vremenima ti mali sitni interesi se prelome, a postojali su i neke rijetki povijesne situacije kada je do toga dolazilo i ne dramatičnim ratovima ili prevratima kako je to najčešće bilo. Dakle, očito će se suverenost država ili suverenitet i, pa rekao bih, i nacionalni identitet artikulirati u Sjedinjenim Evropskim državama na drugčiji način nego što mi to danas podrazumijevamo i prihvaćamo. Krize sasvim sigurno motiviraju na promjene, ali ne moraju promjene biti uvijek pozitivne, to nam je povijest jako zorno pokazala puno puta. Kada govorimo o recentnim krizama, COVID, političke krize, nedemokratski režimi, konflikti trgovinski, prije svega Sjedinjenih država i Kine, vojna konfrontacija ili rivalitet Sjedinjenih država u trokutu, Sjedinjene države, Rusija, Kina, pa onda i svi oni regionalni značajni sukobi koji danas na neki način ometaju jedan pozitivni globalni razvoj, ukazuju na to da nije lako doći do prelomne točke. Dakle, mogući scenariji koji bi mogli proizaći iz sadašnjih kriza su prvo daljnje jačanje Sjedinjenih Američkih država. One su očito promjenom na čelu došle u situaciju da se reartikuliraju kao pozitivni lider na svjetskoj sceni. Da li će to uspjeti ili da li će se uspjeti vratiti na one neke pozicije na kojima su Sjedinjene države bile, ili će trumpizam ostaviti trajnu, neizbrisivu štetu
u poziciji Sjedinjenih Američkih Država, to ćemo vidjeti. Drugi scenarij, daljnje jačanje Kine, mi se čini gotovo izvjesnim. Kina bez velikih dramatičnih promjena ili velikih dramatičnih akcija po prirodnom slijedu svog ekonomskog razvoja, jačanja političke moći, vrlo ambicioznim programom One Belt, One Road, koji nije samo ekonomski nego i politički, zasigurno dnevno osvaja novi prostor. Naravno i oni imaju svoje gospodarske i političke izazove, od problema demokracije pa do problema ekonomije koja ipak još u jednoj značajnoj mjeri leži na protekcionizmu. Nadalje, scenarij koji paralelno s tim ide slabljenje Europske unije, prije svega, pa čak i aktivnim djelovanjem Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije. Da li će se u kojoj mjeri te politike slabljenja Europske unije artikulirati? Ja mislim da hoće, jer kako ja kao Evropljanin želim jaku Europsku uniju na prvom mjestu, tako sasvim opravdano i Amerikanci, Rusi, Kinezi žele isto za svoje države. I naravno da jedna zdrava politička konkurencija će od tog rivaliteta napraviti pozitivni motivator za razvoj čovječanstva, dok će neke lude, sebične, destruktivne politike, pa možda u nekoj krajnjoj mjeri generirati neki oružani sukob. Nadalje, pretpostavljam da će se scenarij u kojem Sjedinjene Države pokušavaju slabiti Rusiju i dalje nastaviti, kao što će i Rusija podrivati Sjedinjene Države. To je opet to dio, rekao bih, imanentne politike tih velikih sila. Jel? I pretpostavljam da će se formirati i postepeno jačati neki drugi blokovi iz države, prije svega mislim na Indiju, Japan, Indoneziju, pa možda i Brazil, koji sad čini mi se ipak nešto potpuno. Novi format Europske unije naravno traži nove demokratske forme upravljanja Europskom unijom i tu će biti iznimno važno da li će se pronaći pravi odgovor na strahove naroda, prije svega malih naroda, da će biti zanemareni, da će izgubiti svoj identitet, da će postati taoci ili, a recimo čak i žrtve onih jakih, moćnih, velikih država, prije svega Francuske i Europe. Prednosti koje nude Sjedinjene Europske Države u odnosu na Europsku uniju mi se čine dosta značajnim. Prije svega to je integracija tržišta, ekonomije, znanstvenih potencijala. Ono što danas apsolutno nedostaje, jedinstvena obrambena i vanjska politika, jedinstveno tržište roba i rada koje će biti u punoj mjeri, ako zaživi Europska unija, biti reflektirana na preko 500 milijuna ljudi. Nužnost izgradnje vlastitih, jakih i jedinstvenih oružanih snaga je sine qua non. Mogućih Sjedinjenih Europskih Država i jačanje konkurentnosti na svim područjima. Mislim da je perspektiva jačanja do ranga globalne sile ili velesile nešto što nije neostvarivo za Europsku uniju, ali će u velikoj mjeri ovisiti o motivaciji pa i vizionarstvu ne samo lidera Europske unije, nego prije svega lidera pojedinih zemalja. Naravno, koncept Sjedinjenih Europskih Država nosi određene izazove. Prvo, bit će velikih otpora, posebice na planu odricanja od suverenosti, daljnjeg odricanja od pune suverenosti pojedinih zemalja. Tu je problem harmoniziranja država s različitom kulturnom, političkom i pravnom tradicijom. Biće velikih teškoća u stvaranju efikasnog upravnog sustava, pa i ono što nas danas nesumnjivo tišti, to je pravosudni sustav. To je nešto što pa nisu ni Sjedinjene Države riješile do kraja na najbolji mogući način. Postavit će se pitanje je li multikulturalnost na iskušenju i hoće li mali narodi i male kulture nestati. Ja sam uvjeren i nadam se da to neće biti. I da li je uopće moguće zamisliti politički sustav Sjedinjenih Europskih Država bez hegemonije velikih? Naravno, to su vrlo ozbiljna, velika, važna pitanja demokracije koja će se sutra, ako se približimo tom konceptu Sjedinjenih Europskih Država,
zaista otvoriti. Ima i puno opstruktivnih faktora, da ne idem sad, mislim da sam negdje s vremenom već pri kraju. Puno je opstruktivnih faktora i mislim da će ti opstruktivni faktori dok god zapravo ne dođe do pobjede ili jačanja onih političkih snaga koje su spremne jačati Europu, nužno, nažalost, slabiti i svoje nacionalne države u izvjesnoj mjeri, da će ti opstruktivni faktori, a spomenuo sam već sebične interese političkih elita, vrlo nevoljko ići u takav proces. Konačno, rekao bih da Sjedinjene evropske države već sada imaju brojne atribute velesile, globalne svjetske velesile, i da je možda ovog trenutka najveći posao potreban upravo na toj političkoj integraciji, i ono od čega treba početi naravno je jedinstvena vanjska i sigurnosna politika za koju očito danas još nema pravog mjesta i pravog odgovora. Evo, da zaključim, da ja sam veliki zagovornik Sjedinjenih evropskih država, znam da ih neću doživjeti, ali za naše potomke želim da takav jedan veliki krasan projekt uspije, jer će to biti jamstvo da sada najjači, najbolji međunarodni projekt bude dalje u radu. Evo, hvala vam lijepo.